Halo, semeton Angkel Mutu, monitor, alit, Noel, lutir, Eka, Gapul. Engke nih, aki kemarin sempat ngecek transferan ini. Adi mekejang keuangan di mayah belen guritane. Engke nih, aki kal mayah pokoknya bin manis sing mane. Transferin ke halus sisane aja mekejang cai keuangan transferan itu. Akiok. Nana lu mi, bener kan bawa perjanjian beli setengah matang. Tuh yang beli setengah matang, misi mangkean ben guritane. Ibi cangke mah tuh jadi tiba beli lalapan, nih bener nih 20.000, bangal 15.000 setengah matang tuh bawa misi sambal kacang gitu. Mi yang percaya pak takonin alit monitor alit. Kapok baca melanja jaci, basi misi uyah, beli setengah matang, angkean nu, bennya jelek ben. Bang ciceng saya ngamah asana tuh. Apa nih? Adi uyut tadi mana kedadu nih. Wami nih raga jujur gena, raga nak kan pesanan ini batis kanan den tuh, tapi di misi batis kiri tuh, raga sing ngitung tuh makanya bayar wah 35 gen. Kangong jamun tuh ke tengah harga. Mau misi batis kiri kuning tuh pada. Nah kan, yen raga kan tendas-tendas saya cai bang. Boren kan 30.000 kilo. Adi we ngegas mai, pe ciceng dagang nas lengget nih. Body den gede, sing ranang bol nani. Yen kene cai jak mekejang nih kasar radane dijerai cai mandagang gitu. Mana pesenan cai ini lo Ji Noel sing misi angkian ku nih setengah matang cai ngelebengin Juma kan sesuai requestan. Dan ini kok cai pembayaran di kene yang sing ngidang gitu. Baci dari dagang ketong yang kena cai ini. Dijese cai beli dagang mana tengah kene tek-tek bengek sing ranang bol cai mbok sing lakecer de belanja. Engke nih mekejang ngebungote sing ada saute naki petakon naki nih. Engke nih cai cang metakon den kal niat maya apa sih yang mau sing aki mayain? Aki norok sing engken. Nah yang kita bayarin nah, bom beli tengah, batas kiri, bangga batas kanan, ya barang masih makan nyaplok, jadi urina mayah pangpul, berarti kan seperempat bayar. Iya nak enak dan orang semuanya. Mesti kuang orang pes nak pes pul buka titipang saya beli alet tuh yo nak tagin beli gigi bungsu gurita tuh jag main-main. Mbak Ami, mare mulih kemah cak uyut kan kayak ini cak Noel raga benitip nih cak lutir. Coba aja takon lutir nah. Nyeng orang sing dadi metetawan mau belanja. Ibi gara agem belanja aja lutir aja di Aji Noel tuh di tunggu si camping. Oh beli anak mulanya 20.000 bakat 15.000 karena setengah matang bene. Oh di jungai gen no. Bimisi raga tuh jujur gena anak batis kiri tuh memang juga masak tapi sing jalan gitu loh. Makanya kan raga mesen batis kanan gitu modelnya. Tuh beni gapul ben. Pul anak pipis cain itu ane titipin aja itu nak Noel ke bank. Raga nan transfer pipis raga nih ane pesan pipis apa deh ane waktu ni pesan tu den aja mami tu den raga transfer pipis kapul itu nak di Aji Dewa bakat titipang. Aki sing metakon ciman dije beli setengah matang rengkene rengketo nani nuneno intinya pipes aki ini dije Noele apa di remonto den sisan transferan ngojang mekejang aku metitip pipes dini ditu dije pipes aki ini. Adi mai uyot masalah pipes setut bongkol kopeng nih. Nak pipesnya konyam pakai transferan ke kene iya apa iluter pakai bang pipesnya iya nak takonin. Luter, bu masalah pipes hilang polone bu. Nih kijau aja lakon pipes yang ini nih. Bini abo bintu abo nah jadi kan nengok pipes yang ini. Lutir monitor. Izin nih pisnya Mbak Ami lutir. Kan waktu ini raga benitip waktu mancing lindung jak mujair tuh. Der bangun. Asal bu masalah kecer ngomongan bahas masalah kecer hilang bu cing lemane itu jadi aku nulutir tuh. Tir monitor tir lutir. Hareuh hilang babain dia harus sih urus je tawin nih kalau berangkat ke negara no ada gawe jag
Jak nyak nih di kene-kene jak masalah pipis, masalah gurita, lencang man gigi nih gen. Ben sadar tuh kunen mentek luang gigi nih. Kelet apa? Nah. Raga kau berangkat lu nah. Kang Wang lu semeton, urus siap tuh diolas. Biasa gitu luter asal masalah pipis hilang bo, ruwet lemo tuh alasannya mancing gitu bo. Tuh ini nengok di grup banyak gelam gitu. Kayak setai tetak lemo tuh. Ada apa? Perjani pura-pura batuk, tanggung jawab pipis anak tuh, uyut dia. Tir pesne gapul tuh aja ke pesne eka tuh cegang uliang tir. Aki sing enak asane cai. Aja malu je. Pipis apa nih Ci ngomong ajak makejang nih. Aki sih ngerti nih. Aki marah tekuling mancing. Coba jumune ngomong. Masalah pipis apa? Jelasan malu jelasan. Tir, nak ngomongang pipis gurita nih, cai jo nyaru-nyaru bongol. Kle pipis akini di Jakar Maya supplier nih. Tuh nih kuni tuh digerup di ngwangke uleng awal. Alit kuni nitip jak Noel banget cai tir. Yeka nitip kuni masih banget cai. Gapol nitip jak cai. Jadi di pipis itu main aki alu transfer aki kalau Maya supplier mah nitir. Cai jok macanda no urusan pipis dia macanda. Sing demen aki. Masalah pipis itu. Wih, cing ini pura-pura ngesap, cai sebenarnya pura-pura ngesap mi ajan cai. Dot nama pipis itu cai mi. Aduh, mencai dot ganti kone cai sam-sam balung. Mencu cai beli sam-sam di 2 kilo, balung di 2 kilo. Oh, konden bir. Oh, cai ngama peng pindo cai itu. Anak pipis itu wakil beli yang cai jak dimandi balik makejang. Makanya cai mau korden di jelemu, cicing ini. Betlah pipis kan jangan balung itu mi oh. Cicing. Pipis mama macam makejang menti. Itu men bat-batangnya cicing ini. Bener jagasnya yang bangun musuh pipis sih. Tong pirate. Aki kati buang medem ulian neot. Ada gen. Ih bener. Oke milu masih meturunan waktu ini sing banget jak lutir de subuh kagak nasajan man rezeki. Cicing. Tidek begitu. Ajan. Ani waktu aki ngama sebelum camping tuh der. Mimi luder. Cai bener tumben bae adi der. Ternyata pipis awak yang ngejai party pirate kansar. Ya nih aki kengkenang nih norol yuk hadir.